ito'y mata, di umaribasay, siya sinuitan, di umatibay, daytoy puso nga agsensendaay. Sapay lang kuma na masurutan to, idalan nga agsubli. No tibig-bigat, mayatisem ko, ta kini-kini sa lumagtulag ko. Na minsan amalem aglablabaan, tay pato may isang wana, kimayagkap anagdano pakpak, nagtunglat-tunglat unig dito'y palangganap. Ay napalalo iti surat ko, kadaytoy taraken ko apato, jak magawitan iti pungtot ko, inlamaw ko inlotok iti adobo. Apato nakamay mayat makaay-ayo, no tibig-bigat mayatisem ko, ta kini-kini sa lumagtulag to. Na minsan amalem aglablabaan, tay pato imay tisang wana, kimayagkap nagdano pakpak, nagtunglat-tunglat unig dito'y palangganap. Ay napalalo iti surong ko, kadaytoy taraken ko apato, jak magawitan iti pungtot ko, inlamaw ko inutok iti adobo. Ay napalalo. Nung natin ti pagtutungtungan, dito'y ilimiti kaadwan, tunggal baryo iti kawayan, ado itiin kay pagpilyan. Basta nating awan ti problema, ado aklas iti makitam, at kaparda siligan palang, bunga marunggay abag at galyang. Pitsay kamote ken mustasa, tarong kamatis at dapay parya, at dabalangag ken karabasa, ugot sa luyot at dapay okra, atot tabungaw ubay ken utong, kalkalunay kapatiti ken kwantong, uray pakakpatani ken uong, sibuyas bawang ken balatong. No kaya't yuti prutas at dito iti mangga, at dabayabas ken santol agraman ti papaya ken pinya, at da sarkwelas kay mito abukado ken langka, lukban lumboy ken ado akita ti saba. Prutas at daan sustansya, ken iso ti taraon amang mangted salon at ken piksa, ken dakkel at tulong daytoy iti tunggal pamilya, iti natin ken prutas ken napnon vitamina. No natin ti pagtutungtungan, dito'y ilimiti kaaduan, tunggal baryo iti kawayan, ado itiin kay pagpilian. Basta nating awag ti problema,
adu a klase ti makitam, at daparda silikan palang, bunga marunggay abaket galyang. Nasustansya ama makan, at dalaang iti arubayan, nagtiting nulungan ti kada pamilya, tapno salon at maaywanan. Gapong iti barangay nutrition, ti da maumamang banbantay, mangay aywan kan mang tartarabay, ti salon at tunggal pumarangay. Mangay aywan kan mang tartarabay, ti salon at tunggal barangay. Numalagit ko aldaw ang naglabas, day dila ilo nga ita binasama, binanamta samit ni ayan awanin dilitay pasigaragraksak, tinagkagibita kariken sa patang tinanganta, nagduyos tuwarin na. Malagit kupay, day di insawang mo, asi syaklae, day di ipatpateg mo, inyusok mo pa'y sing-sing dito'y ramay ko, akas tandaan ayan mo anapot no. Awan karut pakatuprak, nasudi nga aya uray ni Dawel, dinantupulos mapunas, tilubungman agmuto, bisinggalot, lumas pangton, kasman idit, sumingising kadrumaniyak to. Ngarut, tita ipalubos, suli sumanggutas, ayat analipnos, paten taking anos, intaman ibukong, agbyang tantut na urnos. Malagit kupay, day di insawang mo, hasi siyang laeng, day di ipatpateg mo, inyusok mo pa'y sing-sing dito'y ramay ko, akas tanda ayan mo anapuno. Awan ngarut pakatuprak, nasudi nga aya uray ni Dawel, dinuntupulos mapunas, tilubong mat agbuto, misinggalot, lumas pangton, kasman idit, sumingising kadrumaniyak to. Ngarut, di ka ipalubos, sulisok manggutas, ayat analipnos, paten taking anos, intaman ibukmo, ang biyag na tut na urnos.
Dalan ang probinsya di Pagirian. Gapu iti inalawan na isumang pinagkapat na Bengge ipugaw bondo ken nalingga apayaw. Ilimigay sa ganda nagado di turista ijay buntong di kabisera na ijay di sentro na. May sabit akapintasan dito'y sa malubungan inangtang ang Cavite rice terraces jay Banawe. Kakabsat amaday dayaw ikamani pasindayaw tattao jay imukaw na respeto ken natayaw. May sabit a probinsya makunang akalinga nagtitira iti agungda nalaing dapay agumangsa. Ilidaday apayaw awan kanuti agtagtakaw agkay wara iti karapaw ngem awan den ti mapukaw. Nupanggit ikay kayo nagadujay handreto no kaya tiyo ti repolyo mountain trail ti papananyo. Napisat apapalasang nagadujay kapangan nupanggit iti kuko mapan kayo ijay buko. No minas iti silaw naglawa jay ambuklaw no minas ti patatas mapan kayo ijay bugyas. No minas ti balito Pilex palatok ken antamo no minas iti gambang ijay lipantongan kayan. No adu ti tattao mas karkaro dito'y bagyo ngem awan kano serbi ti bagyo no awan ti basurero. Saan yu alip-lipatan kay lugar at aluan ta ijay ti nagtsamaan bolak-bol ang kaagwaan. Nupangkit di pagutay man 1680 papanan ta ijay ti pagsasabatan babarukin babalasan ken sa dinuman ti papanam intero na amyanan awan ti pagdanagang nutang wabas ti pagluganan. Oras na asyak tayo madayo isubli ko ayat
abulot ko. Rebeng na laeng nga inak piruken, ay mabukuda kaniyak na ikete. Nupay na saeng ngemday to'y tirumbeng, amok adakes tinta ar-aramiden. Jak may turet pa'y nga inak puyaen, panagluana gapu kaniyak laen. Jak maiptur asa em tilak amek to, gapulaken ayan binulot ko. Aklune nagbalinak anaro ko, nagpaadipen di saan ko abukbuko. Palubusan kan tay sutay subliana, pusukin ritnam isut adaan karbengan. Awan titengel ko amang ikut ken ka, nutila to'y ayan ngayon nakin arik na. Jak maiptur nasa em tilak amek to, gapulaken ayan binulot ko. Aklune nagbalinak anaro ko, nagpaadipen di saan ko abukbuko. Saeng ngemday to'y tirumbeng, amok adakes tinta ar-aramid. Jak may turet pa'y nga inak puyaen, panagluana gapu kaniyak laen. Sa em tilak amek to, gapulaken ayan binulot ko. Aklune nagbalinak anaro ko, nagpaadipen di saan ko nga bukbuko. Sa em tilak amek to, gapulaken ayan binulot ko. Aklune nagbalinak anaro ko, nagpaadipen di saan ko nga bukbuko.
Ding mo kumain